Shakwalu Amasani. Ajayin Pop and their Mimicha the Lavin Lugayat the Kosai, Awan Mimicha Ludan the Pop Meren Mebantan, Talata Sami Ajayin Yoyakan. Moa Iban Pokita Mai, Shumal Sakaratan Wow, Machaman Sakaratan Wow, Ganmachiang Ermoy, Webianso. Sabon Machel or Alaban and Sausage Amasani, Maragaiso Nampeden. Nansabol Machel was ang matawan na Sansalonge Ramanaman Kichel, Tuen Mary, Liz Westman, Mawiyadang Maragaiso of Thesis, Nanamon Simon All Chok. Utaktian le Poma Watch, Poilaw, Pongkatakan Mayan Jesus Christ, Uyakasalaban Wow, Magayon Lab. Ansaw masabol naman Jesus Chon Padango Kinintindali Manage, Jesus of Masani Yong Rai. Tama kumal kotrok Darli Manage, Chia Kasalen Mewuyang Yong. Kasalaban Poson, all the Pak Watch Maintenance Kasalen Menes. Okonong and Bok Selipuen Uyamen Kochamanban and Maria Poson, all the Pak, Ong Tin Purkan, o wasa karos merong mawan rice pan bebosya. Puyen ko protong naman kucel ranwech. Nan buksaraw yan asani. Kucel ang kinan kilimbag. Puyen kukuos acha min limbag ang kucel. Orderiyay ko. Kucel tuwecha meri mawiyata marakay sa masansalim. O wiyak bebosa naman kucel ranwech. Meron yan yaman masocha mahal kumong nagpung pan kurang rice. Akam tengoy. Puyen pin ko protong pingoy. Kosong-song banget. Ay mo kin kakasya minupung. Apwegin limpa o mak. Nagkaunuan kiyong tuwecha Mary. Ikakang pwede o popo sa sabol na nasan ang amanaman kujel ranwech. Kailangan ng kumukar. Are right, mga sawas.